Kalier jongki election MLA kesenam arajar arpulai kelanang be abha hak distrik Riboy hakaba kakenhun seng san pertai jong kejela ke United Democratic Party kelanang jam seprang ban penklanya ke seng hakajeng penkrep man aireng hakenik election na kisantli ki constituency jong ne distrik. Kani kelanang pau patba hadian makaseng UDP kalayo obyang ikinong yalam kumjuk ginong kershan na kamau hati constituency ki balapan pau ban ai kajeng kershan ne kene keseng na kabe so pura sekene keseng sen pertai. Ya kene la sakiru lengbak program pediang buram gini ginong yalam bat kinong kershan ki belarai ban mino na ki kenhun sanhima ki bakentop ya ke NPP PDF bat na ke MCPC. Mana padang kini kibela aino ka jengkershan UDP ladon langru ko baik long kemi belatip kerteng kum ka kong Elizabeth Madur kepada ke long kemi ka bela miteng mana aireng hak election MDC na kamau hati constituency. Baru ke bleso syakaseng UDP ki kentop ya kendai ngut na keseng NPP nyungut na MCPC bat arngut na ke PDF bat 100% ngut ke benang syuan temai ban peneso elade syaka UDP. Nagaliang kinong yalam ke UDP haba pediang buram bat penskam begini ke bala penesok temai ke lapan pau ke jingkemen bansa ki beginong yalam beginong kershan ke bala mi syakmat ban kershan ke UDP kalong halor kanong rem ban wara ke jingkelap ke jingmut jemperkat ke batemai ban ailat ikene ke seng riu luom ban sensyar ke jala Meghalaya hadin ke senam arhajar arpulai om syuk digini ngi seng pi bahab ban pet bat penurlong ke jingdan kam jong ki begi jela. Kilapan pauru bagi UDP kenang yo syuk ban pediang ikinong yalam bat kinong trekam ke bakam pau hagis ngi bagi por ke bandang wan bat leng ba kene keseng hi kanang scam bat nang klan ha kajing penkre ban aireng ha ke election MLA bat kilapan pauru bagi tikna bagi seng hi kan sio okej usok kajing job ha ke election MLA ha kasnam arhajar arpulai na borok santli ki constituency jongga district Riboy. Entah kasih kalong tangka jing priang buram ya ki katu kat ni kinong yalam jong ki seng beper apo mau hati konstituensi kibla awan ban peniaso no syaka seng UDP kajongi te ngilong kiba skukumen ban UI ba kajing trace tom jong kinong yalam kajongi ha ki konstituensi beper ni po Riboy kila sedang seso bat ngangit ba kani di tang jing sedang bat kani kan lam lenti syaka lawai ke bakam pu bakam ping ke bakam pernai na benta ke election ke banwan ho arpo lai ke basung tenat kelong ba iwei ni long kemi ikong Elizabeth Madur bila ada teng kertong MDC na syathe ismu song nong rim banwan yaso bat kani keseng jongi hadien ba itip ba katenrai jong ke UDP kadai nadu report jong ka seng APHLC kebala ya kun doim doyap reclaim de penjau she drop Islam menyo yang ni kejela ke BI ke jongi ku mengaong mene apo ke jingelang ke UDP kadai kos de so jong ke jing trace tom jong ginong yalam ki jongi ki banadu kopor APHLC ban penyeteli ki seng sanima trivi apo kowe satri nang bagajat benriu hi borok kowe kania teli melon ban wanra ya kesensyar ke ben pun urlong ya kejing angnut upat bebun balang jong kejelahi borok kowe